Welcome murakaza neza kuri YouTube channel yanjye. Iyi YouTube channel nta kindi nyizaniye, ngiye kujya nkwereka uburyo wakorera amafaranga ukoresheje imbuga nkoranyambaga. Gusa ndagira nkwibariza ikibazo kimwe. Ese wari uzi ko kuri TikTok yawe wegamanye muri telefoni ushobora kuba wakorera akayabo k'amafaranga utigeze unabona mu buzima bwawe? Ese ibyo wari ubizi? Abanyarwanda mubiba mufite ibibazo byinshi kuri TikTok, ariko uyu munsi nje kubakemura iki kibazo cyo kuri TikTok. Twagiye abantu babereka ibimenyetso ariko ntibabibereke neza. Ngiye kukwereka ibimenyetso bishobora kukugaragariza amafaranga iyo TikTok wegamanye muri telefoni yawe ishobora kuba yakwinjiriza mu gihe gitoya cyane. Urugero ngiye kuguha rwa mbere, uza hano reka tuze hano kuri Chrome. Nituza hano kuri Chrome ngiye gusacinga amafaranga ushobora guhemberwa kuri views. Twagiye amafaranga ushobora guhemberwa kuri views wagize kuri TikTok zawe. Reba hano, how much does TikTok pay per 1000 views? Iyi ni muri 2020, muri uyu mwaka wa 2020 na kangahe, muri uyu mwaka wa 2024. Katurebe, reba hano TikTok, reba aka kantu kari muri boro y'ubururu, urabona ko ari amadolari hagati y'ane n'amadolari 8. Ibi bishatse kuvuga iki? Kuri aya madolari 4 ubwo mu manyarwanda ashobora kuba ari nk'ibihumbi 6, aya madolari 8 ashobora kuba ari nk'ibihumbi 10, arenga handi mafaranga. Mbabarira unyumvire nk'aka kantu. Ushobora kwinjiza amafaranga angana gutya kuri views igihumbi, views ushobora kugira mu isaha imwe ukaba winjije amadolari 8. Ibyo si ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Ayo ni bangahe bayakorera mu minota? Abo ni bangahe bayakorera mu minota? Abo ni bangahe? Ndagira ngo noneho nkwereke reka turebe amafaranga ushobora guhembwa. Noneho wagize views ibihumbi 100, ushobora guhembwa amafaranga angahe? Ushobora guhembwa amafaranga angahe wagize views ibihumbi 100? Reka tuze hano. Ese wari uzi hari ukuntu abantu mujya gukora monetization ngo nujuje ibihumbi 10 ngo by'aba followers, ibintu nk'ibyo? Ese iyo wujuje ibihumbi 10 by'aba followers baguhemba amafaranga angahe? Ese wari uzi amafaranga bashobora kuguhemba wujuje ibihumbi 10 by'aba followers? Reka tubirebe amafaranga bashobora kuguhemba wujuje ibihumbi 10 by'aba followers. Dore tebo ngiyi, tebo ya TikTok ngiyi. Iyo wujuje ibihumbi 10, hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 50 ushobora kwinjiza amafaranga ibihumbi 25, hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 150 by'amadolari. Ibi bihumbi 25 by'amadolari bivunje mu manyarwanda bishobora kuvamo ibihumbi 30 na bingahe? Ku bihumbi 10 aho baba bari kugereranya hagati y'aya n'aya. Ushobora kwinjiza hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 120. Reka dufate nk'urugero, aha ngaho winjije nk'ibihumbi 100. Ubwo aya mafaranga wabasha kuyabara mu madolari ukambwira amafaranga ukangana. Ibi bihumbi 125 bishatse kuvuga ngo ni amafaranga agera mu bihumbi 200 by'amanyarwanda. Akabakaba ibihumbi 200 by'amanyarwanda. Reka tuhite tureba abinfluencer hano mu Rwanda bafite abafollower guhera ku bihumbi 50 n'ibihumbi 500 bashobora kwinjiza amafaranga angahe? Ubu kuri aka kanya umuntu ufite abo bafollower ashobora kwinjiza amafaranga asaga ibihumbi 125 n'igihumbi, ashobora kwinjiza amafaranga amadolari 125 n'igihumbi na 25. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Bitewe n'uburyo TikTok yiwe yagiye yinjiza abafollower cyangwa ibageninga abantu bose bagiye bakomentinga, bafavoritinze bose, TikTok ibarira hamwe ikavuga ati uyu muntu afite abafollower dushobora kumuhemba aya mafaranga. Nk'urugero, angaha TikTok yawe ishobora kuba yagize abafollower benshi, yagenjimentinze ibintu byinshi cyane, bakaba baguha nk'amadolari asaga 300. Ese ayo madolari 300 uzi ko ashobora kuvamo ibihumbi bisaga 500 by'amanyarwanda? Ariko ibaza ayo mafaranga. Ni ibibazo byinshi muba mufite kuri TikTok. Reka mpite nk'urugero, nk'umuntu wa mbere hano mu Rwanda tuzi ufite abafollower benshi, baravuga ngo ni General Bend, ariko reka dufate Dumba afite ibihumbi 800. Ubwo Dumba afite ibihumbi 800 kuri TikTok yiwe yinjiza amafaranga ari hagati y'amadolari 1025 n'amadolari 2500. Ibi ngibi bishatse kuvuga ngo twarenze mu mamiliyoni, twageze muri miliyoni z'amanyarwanda. Bishatse kuvuga ngo twasatiye mu mamiliyoni y'amanyarwanda. Muranyumva neza? Ibibazo muba mufite kuri TikTok aka kanya ngiye kubibakemurira. Nk'urugero,
reka mpite mbaho urundi rugero ngenda bikubwira ndi kubikwereka, reka njye mbikubwira mbikwereka. Ahangaha tugiye kureba ese ni channel yawe cyangwa TikTok account yawe ishobora kwinjiza amafaranga angana iki, nibyo tugiye kureba. Nk'urugero uraza hano nawe wabyikorera, uraza hano ukandikamo ngo TikTok money calculator. Iyi niyo ball ishobora gukalculatinga amafaranga ushobora kwinjiza kuri buri video bitewe n'ibintu account yawe yinjije, bitewe na account yawe yinjije. Reka nze turebe nk'urugero tugiye gufata hano, uraza hano handitse ngo enter the username, urahita ushyiramo username y'umuntu uwo ari we wese uzi nyine. Nk'urugero reka dufate umuntu hano mu Rwanda bita Jojo Breezy, biratandukanye hano. Jojo Breezy Densa Jojo Breezy Densa. Turebe hano ugahita ukalculatinga amafaranga yinjiza. Turebe ko baramuduha. Ahangaha baramutwimye, reka dukoreshe umuntu tuzi neza, tuzi na name yiwe. Reka dufate nk'urugero mu TikTok umaze iminsi bica bigacika, bita Bernard 20001. Okay, reka turebe amafaranga uyu mujama yinjiza. Dore nguyu hano munsi. Reba hano haranditse ngo earned per video, amafaranga ashobora kwinjiza kuri buri video ya postinze buri munsi. Aya ni amadolari 225. Aya ni amafaranga atakorerwa n'undi muntu. Mani, TikTok igira amafaranga, ariko ikibazo abanyarwanda mugira ibibazo byo kumenya ngo aya mafaranga bayinjiye ate. Mufite ibibazo byo kumenya ngo aya mafaranga yinjiye ate. Aya mafaranga yinjiza kuri buri video. Reba afite abaforo 140, akagira total likes zingana na 817, akagiraho video ya postinze 434. Ariko aya mafaranga niyo ashobora kwinjiza kuri video ya postinze ikagenjinga ibintu byinshi. Ahangaha rero mbashije kuba nakwereka ese ni gute, mbashije kuba nakwereka ibiciro ukuntu biba bihagaze kuri TikTok n'amafaranga ushobora kuba wagaininga bitewe n'ukuntu winjije. Mani, ngenda kubwiye ngo ni abantu benshi babereka ibi bintu, ariko bandi benshi bakabikwereka baguhisha, bagiye bafite n'ibindi. Mani, ubu ngubu nje kukwereka kila kitu cyose ushobora kubona kuri TikTok, engagement yose ushobora kuba wakwakira kuri TikTok. Ubu ngiye kuba nayikwereka nkayikubwira. Ubu ngubu byose ndabikubwira hano. Mwemera Google ko ibibitse buri kila kintu cyose mani bagishyira kuri Google. Ese waba uzi hari ahandi hantu ushobora kwinjiza amafaranga kuri TikTok abantu bajya babikinisha, ariko reka nze nkwereke TikTok live coin. Abantu benshi hari ikindi kintu mutazi kuri TikTok. Hari ukuntu muvuga ngo biriya bintu ngo by'amarevo, ngo amagift, ibintu nk'ibyo. Mani, buriya hari ibintu mutazi mani kuri TikTok. Mani, kiriya kintu cyitwa revo kuri TikTok kirakunda. Ati gikota gute? Biriya bintu bita amarevo, hari abantu benshi mutazi kubikurikirana ibyo ari byo, kandi bishobora kuba byakubyarira umusaruro wa danje umwe utigeze unabona. Hari abatipe nzi, iyo ufite ushobora kuba uri kuri level wenda nk'urugero nka level ya 50, ushobora kuba uri nko kuri level ya 30, ugasanga hari kampani igushimishije kujya uyamamariza. Mani, ni byinshi wakorera kuri TikTok. Abantu benshi ni byinshi mutazi kuri TikTok ushobora kuba wakorera. Ndagira ngo rero niba utarakora subscribe, manzi ukore subscribe kuri YouTube channel. Ejo cyangwa video izakurikira nzaza nkwereka uburyo noneho ushobora kuba ayo mafaranga wayashyira kuri TikTok yawe, ukabasha kuba wakorera ayo mafaranga. Ndabasha kukwereka uburyo wayakorera. Ese wayakorera gute? Batandukanyiriza ikintu mutazi gutandukanya ari ama international account mujya mukoresha. Ese mbibire amandi mabanga utaruzi kuri aya ma TikTok ari international, mbibire hawe yandi mabanga utaruzi. Njyewe iyi TikTok yanjye, iyi YouTube channel yanjye, ndagira ngo manze ukore subscribe. Niba utarayikora, kora subscribe, video izakurikira nizagucika, kuko ho nzaza nkwereka ukuntu ushobora
kubyaza umusaruro cyangwa ugakorera amafaranga amwe utazigera unatekereza gukorera mu buzima bwawe. Niba utarakora subscribe uyikore. Ciao ciao.